Fil suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, ere asa rahımdı. Allah'ın atымен бастаймын. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Rabbingning pildirmen kelgen askerge ne istegen körmedin be? ألم يجعل كيدهم في تضليل Olardyň ayla amaldaryn tökke turgusuz yetip eske asırmay tastamady mı? وأرسل عليهم طيرا أبابيل Töbelerini top-topmen ebebil kuşlarını jiberdi. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Ebebil kuşları olarga pisken topraktan tas çaudurdu. Ahırında olarda kurt jep, şuruk tesik bolgan yegistik japıraqtarında yığıldı.